الحمدلله یگان کس مثال قدر که بیمارا را معالجه کردیم یک از زنگ نزد بیا ماشاءالله قند بزن ملده است باید زبس که آیا هم خیلی نبود شما ما عصبی نبود بسیار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز خوش آمدید. حکای نوروز سلامت باشین. خیر رمضان. ما می‌جایم. الله نیابانتان باشه. در مهمانی ما دیدیم برادرها را. راستش بسیاری کامنتاریو به نهایت کامنتاریو هم خوبم می‌نویسه هم بدم. بعضیاتون زنگم میزنین به خاطر بگم که رمضان چه به حج میبرین و گناه‌ها را الله نمیبخشه. سبحان الله وقتی که انسان از علم اسلام با خبر که نیست خوبش بهترش در همین تیمه در هم مساحه گپ نزنه. الله بخشنده و مهربانه. الله در قرآن میفرماید که لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت خداوند میگه شما ناامید نشین. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله تمام گناه ها را عفو و مغفرت میکنه. و اون خاطر یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه کننده گناه چنان که در اون گناهی وجود نداره. یعنی انسان که توبه کنه توبه صدیقانه الله گناهاش عفو و مغفرت میکنه. با اون خاطر در حقشان دعا کنین. بسیاریات زید بودن که من حج میبرم شما را نه. همین حج اینو با قسم خوردم که نمیبرمش. یعنی کمپانی حج میبره شو. اگر که ما یک رفته و عمره رفتنی شدیم یا جای شاید بریم. یعنی هر چیز در تقدیرات نوشته باشه همان میشه. خب دوستان عزیز این روز در مهمانی ما چی گفتنی شیرینر؟ ما آدم نمیفهمید. اگر نمیفهمم خوری شما از سبب که مثال میفهمونشون شما در مثال اهمیت میتین گپاشون من نه اهمیت میتونم نمیخوام فهمونم برای که با اولی من نرفتم خیلی کردستم ممکن ما برم یا برام کنن با همین خاطر قاری جان یکم خداوند خودشونه مثال توفیق شون بتا یک کس دیدن که مثال ایا راه بد گشته است باید دستگیریش کنن مقصد ایا نزنن دستگیریش کنن مثال با این کاری کارگی مثال خودت فکرت گشتی خوری با مثال چه ما بگم خودشون میفهمم اگهش میفهمم یعنی کسی که یعنی بتونین اگر به خاطر الله کمک کنین چیزی که میویه حافظه رقصه های گفتی گپو دیوانه سلیمه گفتی گپو هر کسی که باشه به خاطر الله که کمک کردی الله برش میگردونه. با اون خاطر یعنی داشته در ویدیوهای ما میبینین شونه این حال قطعی ما کار که ایسته این برادر رمضان یعنی توفیق جانبی الله های. وقتی که مثلا از یک نوروز بس کرد الحمدلله ایش بس کرد یعنی بسیاری همین انسانانی که اوید همین کارن اگر که بس کنن یعنی فرزندای ما و شما فردا گفتی که پا نه رقصه میشم نه حافظ همینا البته کلمه را دیدن که از همونها پریمیر گرفتن همین خیلی یا نه یعنی خود انسان یکی پیدا نمیشه که بخیزه حافظ یا که بطن مادرش به دنیا بیایه و حافظ باشه نیست خیلی. یعنی یک کس میبینه یک کس تعلیم میگیره دیگه و دیگه و دیگه متقاطی میروه یا که درگیر در اطرافش یا که حد همسایه‌هاشون خیش اقرباشون یگان کس که حافظ که هست از همونها تعلیم میگیرن. با اون خاطر وقتی که یک از اینها اگر الله سبحانه و تعالی هدایتشون بده یعنی چندین مخلص ها دارن اونها شاید که بس کنن ترک موسیقی کنن ترک گوش کنی رپ حافظی و دیگه زمین چیزا شاید بکنن. با اون خاطر یک انسان یا هدایت بیان مثال بر دیگر مردم را پریمیر میشه ان شاء الله. امی عقیده سلام علیکم یا بوری آمده امی عقیده مدام به درستی گفت در اول من امی عقیده بود که به خاطر رکلام است در پوستیم به خاطر رکلام باشه برای که چند ماه اخیر کردم میرا زنگ میزنم یا مادرش حج روی کیسه یا که پدرش حج روی کیسه یا که اون خش اقرباش حج رفته تاجیکستان میگه برام یک حاجی را زیارت بریم این بگه مدت داشتید اگر بگم اون گپی ما غلط هم که باشه نه ایشیش هم ببینن مردم خدمون کپی هم میکنن چخیلی اگر بود میگفتن یک از تنگین خریدم اما تنگین میخرم بیگذارم خیلشه و اول راهی راست مردم رقابت کنن سبقت کنن بین یک دیگر یک از خونه خدا رفت یک از دیگر حواسش بیا بینه و حرکت کنن همون طرف و این خیال میکنم اگر اون جای غلطش نیسته هر کسی را که نصیب و تقدیرش باشه پاش به اون مکانه مقدس میرسه هر کسی را که کسی شفا در دست الله برادر عزیز نکی سنت پیامبری حجامه که میتونه شما را نرکوی زیاد درد سر عصبانیت پروستاتیت در شانه ها یا که خواب کردن دست پا نجات
ва инчунин якчанд дороҳои гиёҳиро ширкати Салоҳ Ҳиҷома барои шумо пешниҳод мекунад бародаро, ки барои тамоми дардҳо қариб ки фоида дорад. Дар шаҳри Санкт-Петербург, Москва ва Екатеринбург муроҷиат кунед, иншоалло ки дастрас мешавад. хост ту ҷое бурд, ки ҷое набурд. Ягон клубш мебурд, ягон ҷои дига, ягон қиморхонаш мебурд, ягон ҷои дигааш мебурд, мехестен ама каса гап мезаден, хай мегуфтем шумо прафен бародаро, яки дар кори хайр чанде метонен шарик шен ва зиддият нишон ман дар як чиз ҳайронам ки масалан агар ҳамира манам барам набарам дар ҳамин мардум фарқаш чи як диюмш ки ягон касе шумо ман пул талаб кардам ки ман дар ягон сум битем ҳамин бародаро ҳаҷ барам субҳаналлоҳ ман зиқ мешавам ёки ман шонемсира шаҳбоз ман ора дар ҳаҷ бурдам ҳоҷо қабиданам эйра пул шата додӣ гуфтам ака агар ёрдам кардӣ бошӣ бисёр одамои ниёзманд ёрдам кида биёрем нема ёрдам кардес просто интереса ки пул ша дод о гуфтам фарқаш чи ту дар ҳоҷати ҳаҷ омадаи ибодата бикун о чӣ кору чӣ гуфти ки бо ки овардаш ки навардаш яъне шумо кори хайри амри хайра диден алҳамдулиллоҳ бигем аллоҳ дар қуръон мега ва таавану алал бирри ваттақво шумо дар кори хайр мега ҳамдигара дастгирӣ кунед вала таавану алал исми вал удван аллоҳ мега шумо дар кори бад ҳамдигара дастгирӣ накунед яъне шумо дар вақташ буд ки ҳаминоро дар кори ҳаром дастгирӣ кардем агар ҳар касе ки мега ки подписчикам бигам гап агар биган ки не валлоҳ дурӯғ меган барои чи подписчик кардем зан чи дастгириш кардем комментария хуб менависен бисёриёт нависен ки мусиқиро тарк нака моро тарк нака нара рӯзи қиёмат ба он вусқӣ мехезен агар тавба накунен аллоҳ дар қуръон мефармуд ва мин аннаси ман яштари лаҳва алҳадис аллоҳ мега вой ба ҳоли он шахсиятҳое ки суханҳои лаҳву лаъба яъне мехаранд яъне мусиқиро мехаранд пул метан ки барои мо дар ин тема байт запис ку оя ам хеле набуда шумо бисёраш заказ кардаги қориҷон шумо асабӣ накунед умуман мегум ки ҳамин чи ҳаст ояти қуръон нест аллоҳ мега ки шумо ҳамин чизро мехарем вой ба ҳоле яъне инсоне ки мехара яъне ин коран инсоне ки аст бо ҳазамиёро мехара аз замино яъне гуноҳи онҳо болотар аз инда ва ҳамин хотир дар кори хайр битонан агар дастгирӣ кунем яъне ман ҳамин қашид алҳамдулиллоҳ ягон кас мисоли қадар ки беморро муолиҷа кардем як аз занг назад бигӯяд мошаллоҳ қандабза маладес бисёриёт нависен ҷодугар мошенник чӣ чизое ки валлоҳе ки нанависен не ки вақте ки мо ба хотири аллоҳ ки ҳамин корро мекунем алҳамдулиллоҳ мегӯм пишти сар мекунам не ки ҳоло ки бо занг мо бизанем ки ту чи ба ин кора кардӣ чи ба ин кор накардӣ о фарқаш чи дар шумо кадомет ки гап занем биёд дар ин пеши хона дар корхона адресом микрорайон перомая дом 29 о касет гап занем биёд дар пеш гап занем аллоҳ нигарбонтон рости гап шиштагӣ будем ифторда чанд касо дар телефони кориам дар телефони ҳиҷомаам занг мезананд менависанд ба хости аллоҳ ва ба сабаби ҳиҷома дӯстони азиз шумо метавонед озод бошед ай дарди сар ай асабоният ай наркҳои зиёд дар рӯ ай простатит ёки ай дард дар шонаҳо ва дар дасту по барои табобат бародарои азиз рақамҳо дар рӯи экран шумо дидастен дар шаҳри Москва Санкт Петербург ва Екатеринбург дар телефони қори хачам занг мезананд намедонам ай чӣ сабаб мумкин ман мисол намеомад хатия номерон дар инстаграм ҳаст ами асабои ами мардакора мегем хароб мекунанд ки чӣ ба ту урепера мебари чӣ ба намебари чӣ ба ту як аз дигар намебари охир бародар мисол якумаш аввалаш мара як хеле тамошо карда ман чӣ коре кунам он корро мекунем ами қачиз ами ҷавоб мисол бисёро да тавба кунам тавба мекунем як хеле тавба кардам худои худованду як хеле реб бихонам баробарам реб мехонӣ гуфтаранди ман илтимостон мекунам асабӣ накунен ҳеҷ кара занг назанен дуо карда метавонен дуо кунен дар моҳи шарифи рамазон бигӯен ки як гапи хуб бизанен допустим рамазон дар моҳи шарифи рамазон бигӯен ислоҳ шид як гапе бизанен ки бифора одама шод шава мотиватсияш буда гапе не ки дилша хана кунава бига ки ман намекунам ай бари ҳами кор гузаштам ки ман ёки 5 дақиқа дар суҳбати қори бишинед мефаҳмем буд ки ақида ва фикри шумо ғалатай бародаро мисол ман барои 30 дона омадам донаш дар кор буд мада 2018 буд як жилутка ман конкретно маиб карда будам ҳоҷ хачи хеле медонем граница дар имра мерем мием ай гӯштхӯри ва шашликхӯри бо жилутка кам ғам додестай барои 30 дона омадам қори манро бо капсулаи равғанша пешниҳод кард равғанша пешниҳод кард ман ки хӯрда наметавонам равғанш камтара қинхӯра хӯрда наметавонам омадам ҳазор дурӯ дармони дига ҳазор тавсияҳои хуби дига нияти хуб қатӣ бием бародаро барои нос накашиданам барои асабом барои ором гирифтани асабом доруи хуб пешниҳод кард барои иммунитетам бақувваттар шидан доруи хуб пешниҳод кард
نیت خوب، همه وقت فکری خوب، همه وقت بیاین برادرو یک نیت خیر قطعی میتونه دستگیری کنین. نمیتونه مقصد دیگه همون سوزنده نباشین، جدا همه وقت سازنده باشین. در قوت یک برادر راست بیستین که اگر دیدین در کاری خیره، در کاری درسته، در کاری خوبه، در کاری هم بعدم باشه، اگر در حقش داوی پروردگار توفیقش بده. از کامنتری که من نوشتن از میلا مادر شفالان بیسمدان و دیگه از دست به دعای پروردگار خودت هدایت دهنده هستی. اینک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. اونی که ما بخوایم اون هدایت نمیه، اونی که الله بخواد پروردگار خودت هدایتش بده. همین کار یکی جای نماز افغان در کرد نماز بخونه، دست به دعا که پروردگار برادرای ما را توفیق و هدایت بده تا اینکه روز قیامت به هم یک جا باشیم. یعنی هیچ چیزای نیتی خوب، حسن ظن کنین، گمانی خوب کنین تا اینکه الله سبحانه و تعالی موفق بگردونه. خب باقی در امان الله باشین. اینو در میمونی ما بگیم برادرها بدن الحمدلله. خدا هر یک از ما و شما را توفیق بده. اگر که مثال به خاطر الله که برادری کردیم روز قیامت به هم یک جا هستیم. اگر که گفت که به خاطر ملک و مال دنیا باشه، این چیکار میکنه؟ دردی سرمون میشه روز قیامت. فی امان الله. السلام علیکم و رحمت الله.